Foto formal. Wah, ya kon Bu. Wes foto berapa? Kan bisa. Apa mbak? Teh cap botol isi. Kono lho api. Oh Mas, perkebunan kulit.
Oke guys, itu tadi video-video saya. Ya, jangan lupa di like jika kalian suka. Jangan lupa di subscribe. Mungkin jika Anda ingin mengikuti berita-berita terbaru tentang saya, entah itu kegiatan saya atau apa tentang saya. Oke, salam jomblo. Hamba semua tetap di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, thank you guys. Bye bye.